ne so ge so ba ba tle ne ga mul ni khila ta ni na mu ko ke li ta go ve do ma la te ni ne ba do he ko he no ma lo a thot ko ke sa ga lu ta ba kha no ta bu tho ba tho si ta ne me ta mu le worship na worship ta ko le nya ko kwa ge me ne le so sui les sosui versebo lila palu di situ ne teba pari la yo ap kesal nugi doneta la ko dota yuta yo dota soda ko molo agedi ne tila takela do min tha o do ke tho we do pata ti lo pasada bi so bersida kiser sa tasyo berdia lu sikwi so ko lui agedi ba yo atala opwa gomula no la tasalsane episode de sabuya de la nuit o weda pa pwa le polo le kriko lo goda we pe da asage to dizo o ke ro ta sitok to blula po po la he pa la ta e o de ga ni lo de niye ne be do ma lo ko no perhapu tho ba tho yo ai ne medito porque quero ta si tho budra abdullah pho ko po no kha ne porque me thomu pokwa de ga la ma ta ku sa yo ta no plan for god pleasure o ne pa ko ra de ora ke sa ni o ta to ta ta le le na ya te pa ke le wo dito porque quero no asuda ba te la ma ta ku ki you were planned for God pleasure. No, 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 that to we rumi a deva ba. Kasi aku tahu bala pemuda lo bulili lo. Akora wa kweta tevna you exit for His benefit. Behatala akor lain dito bagamalak poksa yo agolo. Behela akor lain demi lembuko ada buewa. No, for His glory. For His purpose, dito yuala pogo plato, dito kesaya tato pare kelato pueto, and His delight. Kesaya kemula takubala, wada naya pemu pokwatir pai, akolo, petedo, popo, kiga, tidak po kia laman, anda mekin wa kia la, ya takuba kemopa, wapolo o adega tege. Pona meke mupata tar kuba di ne tu la koda na ya pemik sa sita patila thot bulu koda de niya ne pega malo a tho pa kha do ta bu tho ba tho pekele adi awe tan no pa o to ni la koda ter boni ter wala ahona papa te nya la ke sa ya te lo pa ne pa khu ra do pekite mala Tala tilo pa ni, wala na kolwade na 5 cents. Pachobote yan no. Now, lo pa niya to ni jela niya. Polo ka leo. Ye project la ma china la ma. Kasi tilo pa ni pa wala na tate niya yeglu no. Automatic la. Akura demi pe ho pera la ko le demi ta ko la ko la. Tate niya la pa ko do pa hokko putigani. Miwada, tati, tida de, lolan chuana, metlida batida, smell another vena. I had no more. Playa, and a moon, touch, that to what a feeling. Yeah, I mean, power and a thing. Taste, or what an a we are. Get out what you put my total a deal 5 cents. Get here. Tanahu. Hey, Kanada. Hey, Kanada City Della. No lipstick at this time. I'm preaching in English. 5 cents. See, smell, touch, taste, hearing. Away ni bida kesai ba dilo, balo ba. Udah tatir pai lo. Dia di ni degi
yamad pira gitu me aku dah kita putra lu kalau aku ini pada hotel la pati patol ba pada pam nak we are academically trained pada follow pa hisunet le padi to pakai pakai lu tadi le pakai lu tadi depan ni bekerja tiba tiba malu bila terah hotel dona ni bla atau dulu nak menato apa ni ikut les saya mami ni kisi ni mah hotel aku jadi lah aku dah kau mak aku dah dunia ini jadi mata ba please give me your attention ya ikut les hotel ni di toilet ya tak sih dia ada you mah ya pengdan ya mana lipangnya ni itu ba dah dua ni apa boy ali mempla awal lala ni mak kerja korang mah Allah dah cakap tahu apa orang bapa lupa punya bagaimana lo tu buat dunia ini plan for God pleasure murid le rese ke tahun itu mudi tahu saya ke tak kubalan ko megeri le mudi bermet palu papu lah bersama ni bak beda teora when you fully understand this truth pen mestinya orang tahu mulai jai kira para alam bahasa kubit pada diri ini you will never again have a problem with feeling insignificant. Nanti tu bala ya itamu ini, dekat podi ni, mikir ni, you are that important to God. Ini bala akado loh. Lepas saya angkat ini bala akado ini bala redo. He consider you valuable enough. When me pargala, apalu papu ini tahu mula. Mikir ni, you are a child of God. Me kesaya pula, and you bring pleasure to God like nothing else. Pala tu mami mamu matu tak kesaya atane. Tu ono dengar. Tera nadoya, kami basuki nak kita putih pai lo. Aku dah buat apa kalau dia di dopo dah 5 cents. Tapi yang lula kesaya di lo pala letih lo. He wire you with 5 cents and emotion. Love ke bela wala po mula pakut pe pakulo. Tina lagi, kesaya adalah kesaku. Kesaya adalah kira talak pala go. Awati lo pala aki go. God made you in His image. Bapa sih nak cakap kesaya sekon ni, bawa berita mana? Awak fuhu sangat, emotion. Yesus itu apa he feel, grief. Kesaya rasa, kalau bahaku mata ada baru ni, Yesus itu apa? Awak fuhu sangat, kesaya ni sakit hati. I am a jealous God. Awak dia lah. You may bala sakit Kena pora, may terdo kena bagalu nami legalo papo. Kesaya dia I am a jealous God. Nami pula pada kesalahan juga. Kesalahan dia he also angry. Kesalahan satu orang tu. Dia bahagia pula dia lepas dia kira tu lah. Dan ini tu lah. Orang dah tu punya tanya. Tu kita usika. Apa tu kita usika. Dan tidak ada kesalahan ini mana. Kesalahan ini kita pening tu. Sesuatu apa? Orang dunia ini dah boleh tahu pokok. Bagaimana tu tan palu iban, tanah pater bani, dewa bala. Bringing pleasure to God is called worship. Orang puas adi alan, awalnya kalau ada alan misconcept. Coba dah yang ini jenis tahu idar kamai, kewa tabu thau batau alan metau. Ini bagaimana lagi? Tabu thau batau sidane metau boleh. Anything you do that brings pleasure to God is an act of worship. Lepas tahu mungkin kita gitu. Lepas tu Allah Taala kesaya asup lepas tak lupa yang ni. Awak ni minta buta batal. Allah bagi tu, talu pedul juamnya. We are like a diamond. Demi terlepas tahu kita mahu tak buta batal. Awak worship is as a nature, as eating or even breathing.
me order dale na pa me kasa dale le kasa yo alag pa wa ni me se ko ta pu tho ba tho lo na me ri le ni kasa yo te lo kwa na hu ke pwa le pu tho ba tho o le tu le ta ro ta me ta to lo tasro pratikya lusinui sober sita you are at the pala pio pala kwala pho le lo you halbi kisita me me sagto ba we do ba khagni I pe ba ba ta no no pha ni ko pu tho ba tho pa le tu le ta do ta me ta do lo agedi pa khu ba la pu tho ba tho di ne aso te pha lo Ahora betapu tho patho kesayu ane ni kesayu asalo pala papu tho patho le tu le taro tani tato tir phari lo pa kweda teweda no anything you do that bring pleasure to God is an act of worship okay ya dale pa ma de mila la tu do plus sa do plus ni mira tapu tho patho yu lo awe isipige Chorada the niya sibu dudula sibu la chora awe popara tatu pa kiai ne le pa matrio plan ne petia thai nam awe pa ku to do we te lo wa lo lo gi te ba le pa he ke wa ta sa po ta he ke na mo ne wa te di ba wa kiai adi ta ya ji la Yera wate tiara nan mama playa. Da wate te wa hibu ana. Awara petira na. Da pemekwane ba do plata ki ba potala ba dira. Kai bo ba dira ba. Atagi ko. Na basa na ki me paral malan poya. Asuna sa. Na. Awara ba pemmetora juju. Na. De jojo ite pola. Mi aron tar gara. Wala mo pan itu buat asa lala aku ro tak kira le belu tho a tho le kisa yau ne we ne mida worship we ne mida ta pu tho ba tho ni no ha do wa to no ne ke so mo da ni ke so mo da le ta pu tho ba tho ni no you may think of healing no oh pa we ne do di do tra do ne tho pa ha pa ya le tro na wah now ga party wa ko ka ga kho lo fa pa pa ke li ga ne awe lagi fa na pa to na ne mula da miracle my miracle da lo la na do pa to na ne mula da la ta pu to pa to ne ke mi wa da ta plo ki lagi le no ko to na ne di to ke le kho plo ba ta lo la le ta pu pu tra ha tra da di ni Tatit pai ni worship can include this element. Tatit pai ke lesiko mita puro batolo basa. If you wish to see America, pemi papda chela pagahuti ne talola ni. The mita puro batolo. Next mate kisi ko tasi mate siki tasi ko ni. Kesai sukita tunu disu. Wakwali da wa parishe atlani ketu serta do siwada terau namata la ni tamu tiba pata milo do weda si serta do siwa wa tho do ebeda do sui huda la demi do tat he bata la ba ni semua ne puta paradai ne famite ne tiba ta la o kwe ta pe li so sui no yo apopala Atita to gesera to mucha ki ne mita nao ba ni patao mu paglo ga di to pa parishe na paglo ri pa e boda to soi na la pata mi da tela he bu to ba ta ni pa mani ta lo la ti pai lo worship ta bu to ba ta to mi ta di ni ma me na ta lu ro pa ta le ka sa yo o na pe pe le pe ki pe pi pe ma pa op on mi la ta khela me na ta bu to ba ta sa yo keyboard body, worship is far more than music. Our babana po, kamaya, tabu to bata titi, mise ka tabu to bata,
the car the mi ta pu tho ba tho no khen ta mo se lui kisiter ne te le yite ta mo se lui kisiter wa ne ba ti wa la so ada da no I wa de me mo do pa do la pu tho ba tho la he di ta lo without music ta tu bi da sharo ba o ne mi se ka ta pu tho ba tho lo ahora don't be confused ta pa lo sa di ke da tu we ta wa ni awe mata pu tho ba tho awe mata si tho tra ka sa ya mi ta he lo tu lo ta ni ta khe la me da ta si tho tra ka sa ya ko ro ta mo se bi ki si ta ne pa ti ba la do pu ta ga mi so jubla do we da mi pa la de ta na do u pi ta pa lo ta ta wi ni he po ta ga da la ta pu ta pa la ki pe so jubla mi he o ta wa ni la awa mi pa de ta na do u pi ta pa lo electric guitar di ta am de to di ba ta na di ti ma wa de na ta la u pi di pe ta ko do music he o ta wa da le ki ni lo ta pu ta ba ni de ga te ta sa wi de pai ba ta pu ta ba de mi te la ga te pe wa de ta pu ta si ki ba 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 na ba a ta se mo di to pu ga se pe phan ma pa ta pu ta ba si ta ni me ta mu ni ni lo pa nya nyu te wa da pa nya nyu pa da fe te nya nyu je they say at our church we have the worship first either pa nya nyu or the Christian worship me ro ne pa le la teaching pa le la ta so ko ro pa pai ne mi ki kwa le ta pu tho pa tho ta ne al ko ma ne pa nya de pa nya tho wa at the blood of Jesus our people they alloy that this is a big misunderstanding every part of the church service is an act of worship yeah me ta ba tu pa me gi ta pa le so sui me gi ta tu pi ta sa me gi ta u da me gi ta u pi u bo le tro ku me gi do ta do ga na ta ra si te ro ta me gi kom na ne me kwe no la ta si te ro ta me gi ne he ta ma pu me gi ta do su do do me gi ta o bu hi ne pu sa sui me gi ta te pai ne even greeting each other ko ko lo ta pu tho ba tho ni lo o wai ne de na ba a tho ba lo le ta pu tho ba tho si ta ni a ne di ta tu vi ta se ta de ta ni lo agar bo te betela ta pu ta ba ta tu vi ta se ni ke sai wa ni we e ora ta tu vi ta se ke la clear me gi a pri me gi a ko me gi no chu ta tu vi ta se pa ka na la ta lo ahora worship is more than music ni lo the borbo worship is not for your benefit we have put up ba ya le tro bui ne the mila ba ka sa ba the mila ne bo ba ba ka ma lo a ta je bo worship is not for your benefit me gi le ne pa ar ki te ora tra pa do ga pe wa ma ta ta ku so ha ne wa ti ba ar ki wa ha tra me mo na wa wa pe de the ni le pa ya pa mo ya I love the worship today that I got a lot out of it tamma lo ni ta ma la tra ta si te lo it also this is another misconception about worship me te adi ne pata ne alloy da che di da ite ma mu ka la khu ta la di da ya ne ma ta la me te ne pa su na ya pa de su na la ta pu tho ba tho ho ne ko pa ma lo a tho ba he pu tho ba tho yai ne not ko ne we worship for God's benefit. Perhaps kita wala terus punya. Dito, bagaimana tak kiri saya. Dito jual dua dalam pokoklah. Kami ada worship. Tapi tu batu ni, kami yang batu wadi.
when we worship, our goal is to bring pleasure to God, not to ourselves. You are a deal of my name, I did not get anything out of worship today. You worship for the wrong reason. Worship is not for ourselves. It is for God. Of course, worship service also include Kisikui, the sister, Yuasiwara, Mi Pagami Subuta Suyola Tako, the Malakpaya Blue, Pasado Pata Jidoya, the Tapliane, Mi Pagino Tasso, Love Pamalola, the Blorcone, the Tacoane, Tubita Sitop Saya, the our Malakpoya love the Blue Sidan, love Tacolo. Pasal lepas tak, kami tak tahu nor kau ni, boleh sih jual. Saya tiba tiba batu pada lah, bang lupa lawan ni kesana di lomba aku. Bapa tino lagi, tabu tapa demi lepenok sahaja. It's not for ourselves. Maybe kau ni tahu bagaimana tak jual di lomba. Agar dia boleh worship. Is not a part of your life. It's your life. Tabu to batane the me weda tala patera batamu dineba. The Lord papa di me benno kesa tau your life. Me la ta mu lo tabu to batoi. Mu the Lord called the sogomulo baga hebu to buy up. Besok kita berlakukan ni, trauma kita butuh baca. Lisa suite bawa, lisa suite lo lidu cubu ni, wasau isi top truk saya. Letak malu, kerana tu mau letak kita malu tenaga ni, tu butuh bayar te, lagi sekau butuh bayar te, bawa lu kopu, bawa lu miku, wasau isi top truk saya te, tiba let's apa soda we not sadawe where pevra pelita super desilu sabutan you can see top draw you are go a sir a gato de lo the me tell pe ba ya pe the nari po to ba you can see top draw ya go a sir a gato de lo ata see top draw go le ye ta ko chi ho lo away ni mi siko tabu to ba to lo worship is not a part of your life. Nak pamida tak ada boyu kalau lepas tak temu atale. Martin Luther, kuida teodari. A dairy maid can milk cows for the glory of God. Kami ni teoda wa betlon nuti digadale. Awak betlon nuti le jual lang pokolo. Teoda pokota nuti ni. Wow, thank you Jesus. Pada awal tadi tiba, bila tadi tiba di kota bayi di kira banyak tiba. Aku dapat mata kira ni, pemimpin Malaysia jualan pada bodoh tu so. Dan di solo ba, dia tak malu pemani, mata kira jualan pokok, perlu coba tu ada migi, dia tak malu tu migi, mata kira jualan pokok ini, tabu kalau tidak, dunia ini, perikon ini lalu kau tak pakai dah, tabu coba coba, letu ada, kami tak tahu, tabu coba coba ibu demi tahu pelalang kau dah, bagaimana sitok coba ini, bahu pelalang coba coba, letu ada, kami tak tahu. Ucap patut kau iwana bertanda terjadi. Moya segi dua kau di kona ada.